Evo ga. Ja mislim da je sada sve u redu. Da smo krenili. Šta da vam kažem, ljudi? Dragi ronioci, dobar dan. Dobrodošli. Evo nas nakon dugo vremena, nakon, ne znam, mjesec dana, ponovo pričamo o ronjenju na dah. Imala sam stvarno tehničkih problema oko ovih prijenosa, promijenili su ruter. Događa se, šta ćete, evo, prvo pegula s laptopom, pukla kamera, pa ne možeš naći kameru, pa ruter je zezao, evo sad snimam preko mobitela, vjerovali ili ne. Nadam se da me čujete. Molim vas, evo, ako me čujete, ako je sve u redu, slika, ton, samo mi ostavite komentar da je sve ok, pa da možemo nastaviti dalje. Kišno je vrijeme, stojimo doma, planirala sam malo otići na more, malo se kupat ili ronit, ali eto, grmljavina, kiša, stojimo svi kući, šta reći. Još jedna stvar, evo, stvarno hvala vam svima što pratite ovo, evo ja se trudim stvarno biti što konkretnija, što davati što jasnije, što bolje, ajmo reći, odgovore na ova ronilačka naša pitanja, što se tiče svih tehnika, što se tiče kompenzacije, da budem jasna i kratka, da ne trebam previše, previše ne kompliciram. Ono što jednostavnije da šta veći broj ljudi shvati, skuži, zato jer je komplicirano to sve samo po sebi i meni je neka komplicirano i ja se još učim, tako da šta da vam kažem. Naravno, još jedna stvar prije nego što krenem, svi vi koji pratite ova videa, evo molim vas mali neki lajkić ili se preplatite na moj YouTube kanal, tamo ću stavljati sva ova videa koja idu live preko Fejsa, čeka nas uzbudljivo lito, zato jer imam plan ovo lito jako često se javljati, poslije treninga, poslije ronjenja, bit ću slobodna, puno treninga ću objavljivati, snimati sa GoPro kamerom, kako, zašto, zbog čega sam to napravila, kako, i normalno objašnjavati. Pa evo, nadam se da me svi čujete, da me svi vidite, pa možemo krenuti. Evo, ostala sam dužna za onu nesretnu disalicu, disalicu smutnje, tada mi je skroz sve puklo, sve cijeli prijenos, prije nego što sam uopće započela je sve krenilo nizbrdo, pa ćemo krenuti malo o kompenzaciji, ali prvo o disalici. Pročitala sam jedan članak, jako poznat je i autor i ljude koje spominje tu, navodno tvrdi da je veća sigurnost sa disalicom, ronjenjem disalicom u usta. To se znači niti jedna apneaška asocijacija, ne ljudi, nego asocijacija ili naravno ljudi koji rade, koji su instruktori ronjenja, koji su natjecatelji, se ne bi složili sa tom tvrdnjom iz bezbroj razloga. Jednostavno, nekad mi se čini da ljudi, ne želim omalovažavati nikoga, ali mi se nekako čini da smo napravili korak naprijed, da smo tu stvar nekako ostavili, kao recimo hiperventilaciju, hiperventilacija nije dobra, idemo dalje. Pa tako je sa disalicom, nekako sam se nadala da smo tu disalicu ostavili u prošlosti, da stoji tamo, da se disalica ipak skida dok se zaranja. Međutim, evo, svako malo izađu tako neki čudni članci na koje ja ne bi baš puno trošila, niti previše čak ni argumentirala. Napravit ću pokušat ću s par malo jednostavnih argumenata. Prvo, disalica u ustima, evo, za sve nas lovce koji lovimo, disalica u ustima, svi znate kad zaronite sa disalicom u ustima, da učini ono blob, 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 blob. Znači, straši ribu. Prva stvar, straši ribu. Druga stvar, usta su puna
i disalica dok podranjate, zaranjate, usta su puna vode. Kako kompenzirati? Ako ćemo koristiti one provjerene, sigurne, moderne tehnike kompenzacije, nemojte dopustiti da vam voda stoji u ustima. Ono što me najviše u biti zabrinilo u cijelom tom članku je u biti da autor pokušava razviti tu tezu da ti ta disalica može spasiti život, jel, ako sam roniš. Nemojte ljudi sami roniti. To je, znači, prvo ronilačko pravilo je nikad ne roni sam, pa čak ni u podvodnom ribolovu. Naravno, postoje, kao i u svemu u životu, postoje nekakvi izuzeci. Ja uvijek napravim izuzetak za šulju, zato jer je šulja stvarno jedan izuzetak. Obožavam tu tehniku lova, uglavnom sam sama, gotovo je nemoguće, ne znam kako se dva čovjeka mogu šuljati, ali isto vadim disalicu i kompenziran. Problem je još i ta bova koju vučeš sa sobom, pa tako da uopće ne vidim smisla da idu dva ronioca na istom terenu da pregledavaju u šulji kad se radi o lovu koji se, ne znam, od metar dubine, metar i pol dubine. Ili su ti noge praktički skroz na suhu. Sve iznad toga, znači sve poviše 5 metara tehnike lova, znači zahtijeva partner. Treba roniti u paru ljudi, čuvajte se, pazite se, ronjenje je lik sport, ali normalno, ako sami sebe ugrožavate, ne držite se nekih osnovnih pravila, dovoljno je jedna pogreška, mala pogreška, da bude fatalna. To je problem sa ronjenjem, općenito u svim granama ronjenja. Zato ljudi nemojte, lipše u paru ronite, više se gušta, priča se, smije se, zabavlja se. Evo, mi smo ovaj vikend smo imali, subotu i nedjelju smo imali tečaj, stvarno smo guštali, ja sam bila oduševljena. Šta da kažem, evo, vidi toliko ronilaca u moru, da svi lipo su, da su opušteni, da guštaju, da rade svoje neke maksimume, jel, na tečaju. Da su savladali neka polja, to mi je najdraže, potpuno mi je nevažno da su zaronili, ne znam, 5, 10, 15 metara, ali ono kad se maknu s one neke njihove dubine, kad savladaju kompenzaciju i maknu se, aha, vidim, to odmah mi je ono srce ogromno, to mi je ono najdraža stvar. Evo, Špiro me pita kolika vam je maksimalna dubina do koje ste došli, u konstantu 55 metara. Tako da, šta da vam kažem, lipše je ljudi u paru ronit, što vas je više to bolje, zanimljivije, sigurnije, pazite jedni na druge, morate se sejtati kad izranjate, pogotovo ako se radi o velikim dubinama. Nema puno lovaca na Jadranu koji rade velike dubine, njih je ono šačica. Nadam se da uvijek imaju ili barkariola ili partnera u moru. Ono što je isto jako važno, da signaliziraju, znači čak i kad izađu vani, da se da nekakav signal, aha, ok, a ne odmah kreniti u novi zaron. Budite mirni, ronjenje mora biti opuštanje od stvarnog svijeta, bijeg od stvarnog svijeta, ne ponovo ulazak u stres. Evo, ja to cijelo vrijeme govorim, nadam se da će doći do nekoga. Evo, jako sam zadovoljna sa ovim tečajem koje smo imali, predivno je, stvarno super je to i izgledalo, i ljudi i ronioci koji su nam se pridružili, stvarno je bilo ekstra. Meni je uvijek žao što nemamo toliko puno vremena, po meni bi taj tečaj treba biti ono najmanje 5 dana, da svi guštamo, jel? Da vide se, da se vide ti malo veći progresi kod ljudi. Međutim, evo, tako je kako je, AIDA je propisala 2 dana. Mi pokušavamo uvijek ubaciti malo više i ronjenja. Znači i ono što je AIDA propisala, ne znam, 2 ronjenja kroz taj tečaj, mi pokušavamo ubaciti 3. i 4. ronjenje. Nekako nam je drago roniti, biti što više u moru, tako da svi budu pokrivena sva područja, da prođemo sve, jel?
i da ljudima bude to jako i zanimljivo i da jedan lipi u biti, kako se zove, jedan doživljaj, jedna lipa uspomena koju će ponijeti sa sebe. Naravno da paze, jel? Da pri tome moraju paziti to svoje znanje prenositi na druge. Malo sam se prikladila, šta da vam kažem. Ovo čudno je vrijeme, toliko je čudno. Malo smo u šlapama, malo smo u patikama, cipelama, šta reći. Evo, ono što sam skužila u biti na tečaju, ali na tečajima prije toga u biti ljude najviše, i tu se biti najviše lomimo, kompenzacija. Kompenzacija nije lagana stvar, kompenzacija se uči se i na suhom i u moru se ponavlja i kad je savladaš misliš da je znaš pa opet uđeš u more u novu sezonu i opet nekako kreneš iz početka, ostane dio toga, ali opet se treba truditi, opet treba vježbati sve te mišiće da bi to besprijekorno funkcioniralo. Ono što je mene sad isto iznenadilo na ovom tečaju, evo drugi dan, jednostavno poslije sat i po vremena drugog ronjenja, sat i po u moru, jednostavno mi je uho blokiralo. Evo, nekako se pogodilo da smo taman završavali tečaj da je bilo gotovo ronjenje, inače stvarno da smo ostali još pola sata, ne znam kako bi iznijela to do kraja, već mi je uho mi je počelo škripat, već jako teško mi je išla kompenzacija. Jednostavno kad imate takvih problema, kad imate devijaciju septuma, sužen zvukovod, ko što ja imam i te česte nekad upale koje sam imala, sve to ostavilo traga što se tiče kod mene, što se tiče kompenzacije. Znači trebam se još više čuvati, još više vježbati da bi zadržala jednostavno fokus cijelog tog ronjenja u biti na kompenzaciju, zato jer onako kad ronim svako malo kratke ti zaroni, onda se pogubi se jednostavno, ne kompenziram toliko, onda možda često koliko bi tribal, koliko bi na svom zaronu da se sama pripremam, koliko bi kompenzirao. Ono što bi još napomenula, znači kod kompenzacije i što je meni u biti pomoglo, kasnije kad mi je počelo uho štekat, jednostavno česta kompenzacija. Lagano i često, onda to malo ipak izduši, nekako se uspijem iskompenzirati. Dosta ljudi koji su zapinjali na kompenzaciji, malo ću ponoviti još neke mote kako u biti vježbati na suhom. Za sve vas koji imate problema sa kompenzacijom, evo sad je ovo taman dio koji ću vam, možete pokušajte vježbati sa menom, kako najlakše skužiti kompenzirati. Problem je, ono što sam isto vidjela, problem je ta valsalva. Ljudi kad se nauče na valsalvu, teško priđu onda na frenzela, nekako ta valsalva sa svim tim pokretima, dijafragmalnim i međurebrenim mišićima, to je tolika energija se u biti izgubi prilikom kompenzacije, čak i čuješ ljude dok kompenziraju. Podmoren ih se čuje, zna čudno to izgledat, nije dobro. Znači, valsalva je jedna osnovna tehnika kompenzacije, može vam pomoći za plitki lov, samo za izjednačiti tlak i prilikom tih malih zarona ili kad se putujete avionom da možete izjednačiti. Za tada je korisna, ali za malo ozbiljniji podvodni ribolov, free diving koristimo, znači moramo koristiti malo i ozbiljni pristup, malo ozbiljniju tehniku kompenzacije. Ono što bi vam sada savjetovala, evo sad lipo začepite svi nos, zatvorite lipo nos i pokušajte, znači sa zatvorenim nosom, probajte progutati slinu, ali držite zatvoreni nos. Znači, čim ste to napravili, odmah ste izjednačili. Evo, to vam je taj mod. Znači, pokušajte napraviti, ne trebate svaki put naravno gutati slinu, ali pokušajte držati zatvoreni nos i ponoviti te pokrete. Ko da ćete progutati slinu i uspjet ćete iskompenzirati. I to vam je u biti osnov.
Ono drugo što bi vam isto rekla, što je meni pomoglo, je u biti micanje grkljan. Znači, zatvori se nos i pokušaj staviti ruku lipo ovdje na grkljan i pokušajte bez ništa nešto posebno raditi, samo micat grkljan gore dole, pokušajte micat grkljan, te pokret, micat grkljan gore dole dok vam je zatvoren nos. Znači, usta vam mogu biti otvorena, čisto dok vježbate. Znači, svaki put sam izjednačio, svaki put sam iskompenzirao. To je isto, znači to je drugi način kako vježbati kompenzaciju na suhu. Znači da držite zatvoreni nos, da mičete grkljan gore dole, znači da pokrećete sve te mišiće, skužit ćete. Znači to je druga vježba. Treću vježbu, evo Vladimir, dobro. Aha, bravo, evo hvala ti Vladimire. Sjećam se i ja tog tečaja 2010. Mislim da nam je to bio najveći tečaj koji smo ikad napravili. U svakom slučaju, hvala lipa, šta da vam kažem. Evo, proputovali smo stvarno Hrvatsku i Crnu Goru, bili smo u svim područjima, svim na otocima, uz obalu, gotovo da nema mjesta gdje nismo došli, gdje nismo napravili tečaj, gdje nismo zaronili s ljudima. Imamo predivno ovaj naš Jadran, treba to sve čuvati. Idemo mi na treću vježbu što se tiče kompenzacija, ono što možete vježbati kod kuće. Znači prvo smo rekli zatvoriti nos, progutati pljuvačku. Ako tada niste uspjeli skompenzirati, onda znači zatvoriti opet nos i micati grkljan gore dole. Ako vam to ne pomogne, najjednostavniji pristup je KT. Znači, evo to i na tečajima pokazujemo. Najvažnije je, znači, pokušajte, isto ćete zatvoriti nos, možete zatvoriti usta i pokušajte u sebi izgovoriti K pa T. Znači, točno te kretnje koje su vam potrebne da bi izgovorili K i T, van u biti su vam kretnje za kompenzaciju, za frenzel. Znači, možete zatvoriti opet nos, možete zatvoriti usta i probajte reći u sebi KT. Znači, ne morate sad izgovarati KT, ali čisto pokušaj, znači, koji su to mišići koji su vam potrebni da bi to izgovorili. Znači, mora se micati. Vidite ovo? To se mora micati i to znači da pravilno kompenzirate. K i T je u biti najjednostavniji odgovor na kompenzaciju. Znači, dijafragma se ne bi trebala micati, prsni koš se ne bi trebala micati. Vi to možete napraviti kompletno i praznih pluća. Znači, znači, ne miče se ni dijafragma, ni međurebreni mišići se ne miču, pluća praktički gotovo da uopće ne diramo, blokiran je glotis, a mi kompenziramo. I to je osnova kompenzacije. Znači, kad prestanemo koristiti pluća za kompenzaciju, onda smo usavršili našu kompenzaciju. Znači, znam da zvuči suludo, ljudi me uvijek čudno gledaju, kad im kažem da ne koriste pluća za kompenzaciju. Nemojte koristiti zrak iz pluća za kompenzaciju, njega ćemo naknadno izvlačiti. Još kad usavršite taj frenzel mouthfeel, znači kad sa punim ustima, mislim ovo je za podvodni ribolov mi se potpuno promijenio kad sam počela koristiti frenzel mouthfeel, znači sa zrakom, samo sa zrakom iz usta mogu napraviti, ne znam, jako duboki zaron, preko 30 metara, samo sa zrakom iz usta. Znači uopće ne koristim zrak iz pluća za kompenzaciju. Samo sa zrakom, znači puna usta
i samo koristim taj zrak iz usta, koristim za kompenzaciju. Znači ovo uče ne dira, ovo neka ide, neka se rastvara u krvi, neka se kisik veže za krvna zrnca. Tako da, evo, šta reći, ovo su neka bila osnova što se tiče kompenzacije, znači 3-4 načina kako vježbate doma kompenzaciju. Vježbajte doma kompenzaciju. Kad je savladate, kad spužite ono na suhom, isto tako onda pokušajte je savladati u moru. Meni je pomoglo na način da sam u pličaku dok bi se kupala ili dok bi išla malo roniti. Znači zaronila bi na par metara, normalno kompenzirala bi pritom, i onda bi pokušala ovaj drugi način, znači ovo što sam na suhom, što sam u biti savladala, onda bi došla i pokušavala na taj način savladati. U početku normalno mi je bilo frustracije, zato jer to nije funkcioniralo, mislim jednostavno nije funkcioniralo, čak sam bila toliko paranoična da sam mislila da je to jedna velika laž. Međutim, profunkcioniralo. Jednostavno treba biti dovoljno uporan, strpljiv ako stvarno želiš to savladati, da možeš ići malo dublje, onda je to to. Znači, postoje te granice. Znači, granice su kod Valsalve gdje vas u biti ograničava vaš volumen pluća, pa dođete do onog rezidualnog volumena pluća i to je u biti failure depth, znači ronite u biti do te dubine, a to vam zavisi znači, o vašem kapacitetu pluća. Obično se svi podvodni ribolovci sa takvom tehnikom zaranjanja u biti zaustave negdje između 20 do 30 metara, zavisi koliki je u biti volumen pluća. Ako ima ne znam, 8-9 litara, 10 kapacitet pluća, onda mogu zaroniti recimo do 30 metara. Ja nemam veliki kapacitet pluća, nemam veliki kapacitet, morala sam savladati drugačije tehnike, zato radim, zato izvlačim. Rekla sam u početku, ne koristiti pluća, koristim ih za izvlačenje zraka, znači na 22 do 25 metara, kad radim normalno duboke zarone, ima alarm na satu koji mi pipiće i obavještava me da sam na 22 metra, taman do 25 izbacim još jedan veliki balon zraka u usta koja držim, pritisnem bradu na prsa i idem u free fall. I to je u biti, to je to. Taj zrak mi je recimo dosta za nekih 40-50 metara zara. Znači, na takav način ćemo kompenzirati. Mislim da je nama dovoljno da zaranjamo 10, 15, 20, ovo što smo rekli kod ovom ribolovu, ili za šulja. Šulja, evo Tomo moj kaže uvijek da je najveću ribu vidio u šulji i to je stvarno istina. Ja sam iskreno najveću ribu sam vidjela u šulji, znam priče čudne od ljudi koji su doslovno u teškom pličaku dok su se svlačili ili nešto namištali opremu, su pogađali na kraju svoje ribe kapitalce koje nisu mogli ni sanjati da će uopće vidjeti u životu, a kamoli uhvatiti. Tako da, evo, nemojte, ono što mi je u biti žao, evo čak i na ovo maksimalna dubina, kako bi rekli, nevažno je, ljudi, to vam je u biti nevažno. Dubine su osobna stvar, evo to je baš jedna intima, to je, evo tako ću nazvati, to je jedna intima, to je jedna osobna stvar, s tim se ne treba razmećati. Svi mi pokušavamo, evo, što se tiče natjecanja, normalno, svi želimo što dublje zaroniti, međutim, evo, s godinama meni je možda čak draže držati jednu dubinu, zato jer već godinama, već 10-15 godina držim zarone, znači gotovo svake godine imam zarone preko 50 metara i pokušavam, ono što ja pokušavam je to da svaki put, svake godine da ga napravim što lakše, da napravim 50 metara što lakše. Tako da sam praktički imala sam, evo vjerovali ili ne, tako da sam imala sam zarone preko 50 metara bez jedne kontrakcije. Toliko sam bila smirena, toliko sam bila ufilmana u zaron,
ono da sam imala prekrasne zarone, bez jedne kontrakcije. Šta je stvarno ono fantazija. Evo, na takav način, takav pristup recimo imate. Što više uživati u tim zaronima, nije samo dubina važna. Znači da smo opušteni, da smo relaksirani, da guštamo na kraju krajeva u svim tim zaronima. Isto ova je još jedna poveznica, što sam i na tečajevima u biti objašnjavala razliku između podvodnog ribolova i freedivinga. Kažem, evo, ja se bavim i podvodnim ribolovom i sudjelovao sam na natjecanjima, možda sam, ne znam, jer sam to i trebalo provjeriti, nije me posebno nikad zanimalo, ali vjerojatno sam prva cura, prva žena koja je sudjelovala na tim natjecanjima i međužupanijskim i klubskim i tako. Mislim, nevažno, u svakom slučaju, uzbudljivo mi je, evo, podvodni ribolov je uzbudljiv, malo mi je manje sada, manje se bavim sa podvodnim ribolovom sada, zato jer imam manje vremena, ali svejedno i dalje sam podvodni ribolov. Ono što je osnovna razlika između podvodnog ribolova i freedivinga, navela bi fokus razmišljanja, fokus cijelog zarona. Fokus kod freedivera je kompletan je fokus ne na dubinu, nego na samog sebe. Znači, na one korake koje moraš napraviti da bi došao do te dubine. I kompenzacija položaja tijela, free fall, tehnika perajanja. Znači, fokus je na tehnikama, na pripremi i da odradiš sve, znači, prilikom tog zarona, da odradiš sve kako treba, da si poslije što opušteniji, da padaš, znači, kad si u free fallu, da padaš što ugodnije, da ti je što lipše da guštaš. U podvodnom ribolovu je fokus na lovu, nije na ronjenju. To je osnovna razlika. Fokus je na lovu, mi smo lovci. Jel? Ronjenje je samo sredstvo do kojeg dolazimo do našeg cilja. Zato podvodni ribolovci u nekim stvarima ne mogu pratiti freedivere, zato jer nisu toliko fokusirani na samog sebe, na taj zaron, nego su fokusirani na lov. Znači, eno stina, vidiš stinu, ne znam, na 15-20 metara, sjuriš se dole, ti ne razmišljaš puno o tom svom zaronu, razmišljaš s koje strane ćeš doći te stine i gledat okolo u biti je li izašla koja riba ili je šta god ušlo. Znači, to su dva različita potpuno svijeta, dva različita fokusa. Ono što podvodni ribolovci mogu iskoristiti od freedivinga, to su tehnike. Znači, kad savladaš tehnike ronjenja, kad savladaju te tehnike ronjenja, mogu stvarno unaprijediti to svoje ronjenje i lov općenito. Mislim, neće postati bolji lovci, da se odmah razumijemo, to stvarno potrebno je i rad, i vještina, i taj lovački instinkt koji, kad si, to svi znaju, jednostavno, kad si u zoni, kad si često u moru, često loviš, jednostavno uđeš u zonu, baš si pravi si lovac, ako radiš pauze, malo ti to počne bižat, ko šta meni sada biži, i vjerojatno će sad kad uđem sa podvodnom puškom u more, će mi biti problem, evo to će mi biti najveći problem, ući u zonu, kako postaviti tijelo da ne bučim puno, da ne radi neke pokrete s perajama koje plaše rimbu, s koje strane stati, da li ići uskorenat, niskorenat i tako slično. Svi koji ronite u podvodnom ribolovu kužite o čemu pričam, tako da eto, to će mi biti osnovni problem. Znači, navela sam te dvije razlike između podvodnog ribolova i freedivinga. To su, znači, dva različita svijeta, dva različita fokusa. Ovdje je fokus na lovu, na ribi, manje zanemaruje se taj dio ronjenja. Taj dio ronjenja se malo zanemaruje, a kod freedivinga u biti je ronjenje sve. Znači, tehnika kako zaroniti je sve. Znači, dubina tu praktički nije važna, dubinu radimo, idemo za lov, praktički vatamo tu dubinu, ali ona nije važna, fokus je na našem ronjenju, kako što bolje izvesti taj zaron da bi došli uopće do dubine. Tako da, to su dva različita svijeta. Evo, ja mislim da sam više manje danas
kako se zove, rekla ono što sam mislila, izbacite tu nesretnu disalicu iz usta dok ronite. Zaključak ove emisije. Drago mi je što ste pratili, što sam se opet javila nakon toliko vremena. Drago mi je da smo ponovo, da se ovo ponovo pokreće. Bićemo skupa cijelo lito. Kažem, planiran puno tih zarona napraviti ovo lito, vježbati, trenirati, snimati sa GoPro kamerom. Objašnjavat ću vam korak po korak kako se pripremati i u moru i vani, prije zarona, poslije zarona, šta jest, šta ne jest, šta izbjegavati. Eto, nadam se da se vidimo. Drago mi je da smo još jedan put bili skupa u ovoj našoj emisiji. Pričamo o ronjenju. Meni je ovo veselje, usrećuje me. Isto, recimo kad radim tečajeve, stvarno sam vesela, entuzijastična sam, obožavam raditi tečajeve, biti s ljudima, pričati, čakulati. Isto tako me i ove emisije raduju. Sve je krenilo, znate i sami, od korone, a čini mi se da što se tiče korone da ćemo opet u izolaciju. Pa ne znam šta bi vam rekla. Držite se, čuvajte se. Dište čao korone, idite na more, na otoke, guštajte, ronite i to je to. Pola sata prođe u trenu, ja nisam uvukla, još sam malo promukla, malo sam preklađena, ništa specijalno. Vidimo se, ja se nadam kroz nekoliko dana ćemo se vidjeti opet ćemo biti uživo, emisiju uživo, pa ako imate kakvih pitanja, slobodno ostavite ispod ovog videa, rado ću vam odgovoriti. Ako ne, lajkajte, dajte, to nam je jedini u biti, kako se zove, to vam je u biti jedini doprinos, možete malo lajkati, neko srce, neki lajkić, čisto da vidim količinu zadovoljstva, da se meni nekako trud tu isplati. I naravno savjetovala bi vam da se pretplatite, znači na moj YouTube kanal gdje ću sva ova videa uploadati, ne samo ova videa, često stavljam videa sa ronjenja, sa tečaja, sa neka stara videa sa starih tečajeva, imam dosta ogromnih fond videa i slika sa gotovo sa svih tečajeva imam, često ću tu stavljati videa i slike, pa evo, savjetujem da se kliknete, pretplati me na YouTube kanal, pa se vidimo. Hvala vam još jedan put što ste pratili, vidimo se ponovo za nekoliko dana.